Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kini gede ki update jong COVID-19 status state Meghalaya ke jogi. Menda kaski, niyo arpun ki cases. Nagini arpun ki cases, East Khasils, New York Katsau, the others, West Khasils, the Iway, East Jente Hills, the South, others, Riboy District, Iway, Armed Force, West Garo Hills District, Sun, Iway, the BSF, South Gideki, others, Southwest Garo Hills, Ilong, Tang Iway, Ibayo, Yaka, positive case, Mandagasi. The total positive cases support state Meghalaya. Iba dah duduk bantah kilong Syihajar Sispa Kedai Bunriu, East Khasi Hills kilong Praspa San Rusau, West Khasi Hills District kilong South Husan, Southwest Khasi Hills kilong Nil, Riboy District kilong San Husan, West Jaintia Hill District R, East Jaintia Hill District Khatpra, West Garo Hills District Sispa Katnriu, Southwest Garo Hills Lai, South Garo Hills Katsau, East Garo Hills Prapo, but North Garo Hills Kelong Kendai. Tikibala recover hadu mendagasni. Kilong Syejar Sispa Andriu Puar, but kibala Klatno Kilong Chipungut. Teki bala depha nagbanta ke sampul bantes hadu benda sni kilong prahajar kendai spa andriu pulai. Teki ba test negative hadu benda sni kilong prahusan hajar kendai spa arbusau. Ki badang up pada ke resort kilong riu spa nyopuwei. But kitu bon pai pada na sabar jong Meghalaya kilong lai puar hajar san spa nyopulai. Kini gede ka update jong status jong COVID-19 ko state Meghalaya ke jongi hadu ke life way trick ku Agas arpo. Menda si recovery ke long sispa kalaingut ke recovery menda singi sispa kalaingut ida East Khasi Hills kilong Prapo, Riboy kilong R, East Jaintia Hills Lai, North Garo Hills R, but West Garo Hills kilong Arpun Riu. Kemudian nak kini ki Arpun Riu kini case pipa. Boh, bade benda sini. East Khasi Hills Khatway kini ki high risk, R kini ki retinis, Lai kini ki ILI case. Mo. Nanta West Khasi Hills kadi way high risk. East Jaintia Hills South kadi retinis. Riboy District iway kadi Armed Force. Southwest Garo Hills iway di retini. West Garo Hills kadi Sun. South kadi retini but iway di ki nai biasa. Kadi details dong ki Iu jongga kias mendangsi arpun pra alai pui teri wagas arpo. Pi akwede bat kini ki returnees ki bawan pai ki babuni ki dei ki resident Syongka jela Meghalaya chumi den lei katu kan ngut ki don kini ki high skill laborer su tang ba ki don khndiat ngut kambon te ngamdon ga detail mata den lei ki babuni ki dei ki resident Syongka jela Meghalaya. So far na hakabidai bat kini ki high skill laborers mo kiba wan na kibar nabar jong kajla kimpat don iweri case banong madon ka positive case